thirikari kugu minister yes kugu uriuka kugu minister ni kwandika murandikaga ciuria kana ariukaga tatwire hu ndodo hu muraka mukauga muriga gukuri ndaithie mukujite ne process re ya thirikari ndio bunge ya 12 parliament urandikaga kiuria ukanengera committee yes ukanengera committee yes kamithie igathi gwe CS ndaikemwe to ni ndenda tunyite kiria kiure na Kevin araja nogie ngia twambe tuikirie tugicoka ni gutucokerio ya process area murathiaga through na uria riu kuri kuhana Mohamed standing orders iria mwe nacio nitabarira ya Kimuri reke tuikirie Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. My name is Alan Kipkoech. I'm from Eldoret. Today I'm a Shabiki jackpot winner. Nashukuru watu wa Shabiki kwa sababu hii mchezo ambao inacheza ni mchezo wa haki, haina ujanja, ni mchezo wa ukweli. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Hoi kai. Tataraki. Tarake. Wende weu. Okire gafuracie kanyatha bafu yohane mwanga huwe Mundu kura ndatungaga wa ndugu owe koria ndirauga utaguthumbura nikuhikia waceke ni ndakurekeire tene muno na gutiri uthomaga na riongi ihinda riu ni ikinyu ria gutinia mukwa wa uciari naguo wendo ri uri weciria oro wa kuhika ringi ni ngoro ya mundu kiumbe Anita ni uri wa kirogo giciria mwanake no akorwo ikwenda mwanake ucio ni ekwendete Anita uriro wa wendo utire mundu ndirenda nie ndi sawa o uria ndi o wa gatatu thaigire na nuthu cia hwaini ngatho nyingi muno mwe Kimuri yaikiria tutigagwo muno uyu ngere nyingi giakanite mo kimakiria the story of Mukonji is well touching hiyo ukweli ya kujituma kabisa mushiri Geshago asante sana usioga kauga good morning team Kimuri, thank you very much. Such a wonderful show. We need such kind of young people who will come not only to tell us stories za siasa but also to encourage us on how to get to the next level. Usioga kauga good morning, my name is Paul. Thank you very much. You are right, Mr. Njenga. Nema mawira mekuo no ado akwadikaniyo gutari. We need to change mentality of these young people to let them know that things do not come your way instantly. We are so encouraged and touched by the by the story of those two gentlemen and how Kawajiko started so early, even using his own resources. Kudos and congratulations to the Waheshimiwas. Asante. Kumudora to kudos Kitonga na Kawajiko Mausamit tuko ndani sana. Asante sana nenyige muno SMS iria si haha no tuguthi tukigeragia gucithoma ogo tugithia na mbere tumahare jamba ya wira na hena anti wetagwo Waja Jegene
auga waihora na jenga mwe heroes bame kwira turaigura maretwo heroes guku tutura gwitikia no jenga ni twetu na tugithie na mbere na kumwita na macokia ngatho muno tatwira riri urari kuo thiina wa tau ndayaga jenga handu twethaga uhoro wa mai tugithina muno ni ngithie ngiuga ni njeherio gakamite kau ka mai to ndona na gwaturani ni njikio ga security gatagati-ini ka hindi urari kuo bunge ya 12 parliament na 13 ha kurerwo ni guku amendwo standing orders andu aya riu aya amwe muraturaga na guku mikira-ini moke bunge tageria gutwira process tene process irari taru ndoritie kiuria kia insecurity kia dawa dawa cia kurevia na njohi tonde ciokite muno kuria gwitu Kiamba, especially ndo arwaka ukore cosmopolitan. We have so many foreigners coming up no horo wa njohi cio cia ibango. So I had asked a question, tena process irari atiriri urie kiuria to the committee no waria CS waria CS kiuria tau ya security ndio irari yako inange yes kana ireroetwo ni mwathi waria kiuria waria CS wa intano gikanegero chairman chairman ya ne mwathi rumwathi ya ne ori ageta either CS kana CS ano ashoki na writing amusa mondiru bunge no ego kuri committee ayo kagwe committee dego ka ruwa musamon yes na ndigi tondu ni hinde ori dire member wa committee ya security nanyita koguo no ko musamon kai kawanju kwa hetwa ya riko ndahetwo committee enge hau yana kuo uguo guthambia indo kuria bojo-ini ndore kauthange tutingionire committee na kuriri pressure yari iguru muno kuno uthire utiririe riu chairman uria maru ni muthaithe na ringi hindi iria mundu ucio chairman kana CS agandika in writing agacokia no ndunahota kumu engage mutinaraniria nigetha uhote akwirwo ukamwira ca utithiete ugo tondu ABCD ko respect summons yes negiracokirie andike no ucio no athira no nayo in writing wiro twacokio tukiuria ni kiracokirie yes kana na arege gucokia ndu kumutwara tondu mutigacemania makaka summons yes makaka kuona summons no ruino turauga deputy president witu arauga atiriri tucenjie standing orders nigetha kiuria giki ndane handu hakune chairman ri CS yagoka in the front of the house no tuka engage na ni CS kana kita PS ni CS no orioka in the front no waziri ru agoka in the front of the house shuririe ciothe turamurio koroni wa security ukamu engage haria henani ukarugama ukiga hau waziri no ahenania tondu guo tiguo kuri koguo ona yuka gucokia kiuria ri to ni aramenya ni ukumukarangira in the front of the house ri egukorwo ekite due diligence yake biu na ni egukorwo ekirite mikakati naka a promise kanokena answer yes oka aiga tutiekite uguo no ndahoya muhe a period of 30 days kana 3 months wirocio wothe ni ukorwo kirutika hindi enge agicoka akora implementete tondu already ni aramenya no ukumuria kiuria kirekire no ko invite kwire kawanjiko yes ukawabici hwaini turikarikanire turikaniire tuge korwo ni maborithi andu ega ko turabatara kumeka transfer ikakwira insecurity tumaundu twa muthemba ucio koguo ni it is more engaging na number 2 ni egukwa respect to ne aramenya atiriri muthenya umwe no aguka from the house na ni ukamuria kiuria na ringi wega wa from the house ni ati it is on record kuguria kiria giothe uroria ki hazard-ini agikeka contrary we na prove ati niguo watwirire na niguo watu promisire na wari haha koguo ni gukorwo more engaging na number 2 wira muingi ni ukurutika mutiage ukahindi njega muno mundu reke ngwire CSS ni andu mara deal directly na maundu maria megie ministry cio na maina nginya budget na parastatus iria implement maundu mao kuma dilink ati gukorwo matenge cokia ciuria ni ta kuruta oversight role ya mbunge on very crucial grounds na andu aria mafuataga ndeto ino cia appearance ya CSS no ndirikana imwe ya Minister of Interior age apia agicokia ciuria nigetha ereithie miguna engatirwe niki na akiaria vau augaga ni murandera tha tondu ni kamite ya andu 10 ni murandera tha bayo kwangeka maundu mengi na mutinge mbitaga wa endi cionte lakini idhareria wapia in the floor of the house wana impeachment motion wa yume vau
Yes. Everybody is in the assembly. Koguo ne andu magutiria nginya igoyo mara developete nene ati nundu no ekiriro vendera varia ngarire igo ya kwinyive ina with that uririkanaga bado you are a servant of the people. Na kaune kaundu neona it is very important na no ango jokerie tondo regengwere kauga tira umana natwe karaumanire na His Excellency the President of this country. Nikera ugire niena andu acio macokagia ciuria. Tajiratere. Koguo nike tungicokeria nga. Because this is idea. Hena hando nyingi andu maraurania atiriri andu ayo the mathurwo ni othe ni moyaine murari campaign hamwe mureka maundu maya hamwe ugukira atiriri kohota gukinya hando kwage wigiririki kwage wigiririki to inu othe ni moyaine kore ni kwaga wigiririki ati checks and balances itiraigirana era kinya vandu riu urave responsibility taru kawa njiko nanie andu akiambane bosses etu na andu amanyathanio bosses vaunevo okathokia okera dilink ati ukorwe no wa favor mwena uyu wingi andu akiamba matai nawe no gucemania nao kore after 5 years ndari horo wa CSs yaya yes niko nenda gucokeria na rege munyuaga hamwe hold them to account to account ni kindu very important mundu wa hold go into account ni getha maundu monthe magikomekwa na mutaratara uria urafiva andu ti uria urafiva ke koguo nie wana igakorwa thaino thirikari ni aruta kaundu karanyanyasa andu amanyata wanani tigaru ni mwena wa thirikari gatigati I have to stand against that atirere gitoka tare ketukuria atirere teke theratherie uguo jenga arakuria mwaingira na kiama kia UDA ministry of course no ginya koro aligned na UDA kana affiliate parties no wona kaundu gatara thi uria kwagiriire wambiriria gukaya witwo ndihuipo ni kiama uguo niguo jenga arakuria itondu ri kurio tiriri andu aya othe ni anyu tondu muroigire thirikari yanyu mutiuko na andu a opposition koguo ikoro iri andu a Kenya kwanza rigu ngudakori bakonta G no wanyu bakone minister othe ucoke wone ati andu amanyatari ni matirakena riu umena guku kwambiriria kuria minister uthurito ne kiama ndukuna to kuigato tatiga ngwire nie always stand na andu aria mane support manyitirite tondu no aho gacoka kuyo kiama ga kuheire tigiti no era kinya varia riu ati nindi uyu arari uguo different na maundu maria magoko makithie na mbere I will always stand to account na ni mbikaga maundu in two ways. Number one ningu wa approach we individually tamundu ngwire my friend avai tambere ithia thondo ni otha kwa vatarathie wega tondo nwese ya kinya riu tu mbere ya andu turangangana ni kumanisha ndura thikiriria individually yes ndunge korentaga thirikari yaku na media na ndu na nora vata kwaria nao na ndungimira rungu rwa mera kugo no merire umere no kira mera riu from here tugite ruko kanyanganaga koguo vau na voru no ndu lazima urungame na andu aku na noguo iratumire nginya thirikari ino iraigwe ya Jubilee yambia gweka maundu maria yekaganga ma BBI gukua kwanga ndui ndona president wetu arungamire akira thimu na uria wingi angiaugire ne deputy koguo anyenyeke vau umuthi una nge president. You have to stand with your people ndugetikire andu aku makanyangu koguo no muri uragia ciuria we will still ask questions hedeke mwe ketuigwe na kuo gwaku nituiguire gwake uria kwa ketuigwe na kuo gwaku andu agwaku marenda atia githurano-ini kihituku na riu atongoria makarikia kuoya wabici ciao ni ati ni kuri na atongoria aingi muno marakorirwo makiingira wabici nene muno guku bururi-ini mena miaka minini muno na koguo ona aingi makauga ni mbeu njithi aingi aria riu mayukitie iti cia wathani guku bururi-ini na kiuria hikiria turorania guku thiini wa gicigo kia ubunge gia Kiamba guku tauni-ini ya Banana hihi ri mwina mwihoko na utongoria wa mbeu njithi aria aingi marayukirie wabici mena miaka minini ha maritwa njitagwo Danson Gitau wa Munge ndi muikari wa guku na ni ngenete muno ni gukorwo ati rita riri andu ni marathurire mbeu njithi andu aingi biu thiini wa bururi uyu
twajitie na guku gwitu Kiamba na ndina mwihoko munene muno ati mbeu njithi iria thuritwo guku ni gukorwo gwega muno bururi ni ukwagira Kiamba ni gukwagira ni tuonete ona Kawanjiko ona ihinda riu arathuritwo akiruta wira mwega muno kinya macukuru-ini na ku empower the youth. Undu uria wiho ni ati mundu tuthurite mbeu njithi ni mahotaga kuelewa mathina ma o enyewe na makamenya maundu maria mabatarikanite na tondu me bunge ni tukorwo tukiona magituthondekera policy njega cirateithia mayuthi ni tukuona makirehe maundu maria empower youth tondu ria mekukorwo makiathana ni maramenya mathina ma yuthi ni maramenya mbeu njithi maundu maria ragera na ndio ina population nene muno thiini wa bururi uyu na nio aingi me desperate na marabatara uteithio na ni tuonete Kiamba andu a Kiamba ni mekitega guthura mundu munini o torio na Bomet tuonete kurio na mbeu njithi thiini wa Senate muiritu uria munini muno muthure na iyo igatuhe confidence ati rita riri bururi uyu maundu ni megukorwo magithie wega muno ni undu wa wathani wa mbeu njithi utukanite tondu kurio na aria mena ujuzi na ni twi mena hinya na mayo mega ma gukota kuruta wira. Ithuĩ twina mwihoko munene muno na andu aria mathurirwo thi no ni tukwenda gukimoria atiriri ona makinya kuria methekirira tondu ugi wongagirwo na gwethakirira tondu ona mari thi ni mekwenda kuongererwo ugi na ni turakiuga andu aritu othe ethi marathurirwo metikire kuoya history ya andu aria manatongoria bururi uyu wega na aria manakorwo tongoria-ini wega matigatukia aria ningi twana haiti magaithi gwikoma kumataga na motivation ya mundu wothe uri ungikorwo acaguritwo tondu tuonete ona andu anini maremetwo ni guperform na tuonete andu akuru maperformete na njira nene muno koguo kire kina bata muno haha ri tura expect mundu wothe mucaguri akorwo akirutira andu wira na njira iria yagirire wabere challenge iria twina yo nene percentage iria nene twina ya population ni andu aya nini matari na mawira guku gwitu taru guku gwitu Kiamba gutiri kindu ta polytechnic kana vocational training center na no irabatarania youth ya itu othe makorwo meho koguo ri gutiramata kana ni mundu munene bata ni mundu akorwo ena kioneki kana ni mukuru kana ni munini akorwo ena kioneki ya guteithia itura na nigetha itura ritu rikure mwina mwihoko na utongoria wao sagwa jo kahio ndi mwikari wa gukaru Kiamba na mutongoria wa kwa community-ini na uhoro wa tongoria wa ndama thurirwo au mbeu njithi tune mwihoko munene nao tondu acio anini mekota guturutira wira na tostiwe hena andu angi marakorire ni mejoni megutirika na hamwe magithi na mbere na muno makire to mathina maitu guku ni mbeu njithi mathina mao ndamya buhoro cio mekora naguo na tukwata kunyitana nao na tukwata kunyitanira ni twina mwihoko mekota guturutira wira mwega jitago Reverend Maina wa Disciples Christian Church na anake marathurirwa nini twina mwihoko nao ni tondu ona aria turathurite mbere ni maraperformire so no tura expect ona aria meguka tondu mararumirira muongozo wa aria marari mbere ya ona ni mekuperform jitago hana warigia wa Mung'ura Bernard Mung'ura na twina mwihoko muno wa andu aya nini ni megututeithia tondu miaka yao ina megutho na tutikwenda andu akuru riu tondu no na andu akuru matingihota kwigutha aria muregutha kuringana nao miaka ti maundu mararongoreria makiria no bata ni kioneki kiria mutongoria uria unengeretwo wabici iyo gutongoria muingi ari nakio na gukinyia muingi ucio hari maundu maria mothe makoretwo marikaniire itura-ini riake handu-ini Hainoro TV kuma guku ni Banana Kiamba kaunti-ini ya Kiambu jitagwo Charles Gikunga wa Kariuki nä ngatho nyingä må no Charles gä kunga no igua andå kä ndå gä gwä two TVET nä kä rarä rio må no kå rä a Kiamba nä ndärona kä ndå gä gwä two nginya urevi na ndawa cia kå revia na tå kä aria nginya cia urevi tareke tå igue nake president å rä a erä kuga the younger leaders who've been elected. Part of the job that I have, and I have told my good brother and Deputy Rigathi Gachagua and the leaders here, part of the job we have is to mentor the younger people. Yeah? The new leaders. I want to assure you that we will help you, to grow, and we are going to have programs in the party to assist the new members to understand their role, to appreciate their responsibility, so that we want these members of parliament to be better than us.
We want the younger leaders to be better than us as we go into the future. And we will be available. We will call you whenever we see una piga kona, tutawanyorosha. You know? Many of you seated here, I have had occasion to call them and sit them down and tell them, please, hapa iko makosa, nyorosha hapa, nini. And I am very happy that many of you are listening. We only want the best for you, and we want the best for our country. If better leaders take over from us, we become a better country. So we will assist you. And whenever I know, I sometimes tell people things that are not very pleasant. Kuna mwingine namuita namwambia, wewe mambo ya pombe upunguze ama uwache. Ndio. Saa zingine it looks unkind, but that's what a father is supposed to do. And I am happy that whenever I do that, naona watu wanapunguza maneno, wanakuwa straight kidogo, tunaendelea pamoja. Si ndio? So whenever myself, Rigathi, or my good brother Musalia, or one of the senior leaders of our Kenya Kwanza call you, it's not because of anything else. We just want to assist one another so that you become better leaders, because that is the wealth of the leadership of our country. And we really want you to be better leaders, better than us. We are very proud if we have better leaders than ourselves. Ni mutongoria wa bururi President William Ruto akiuga beũ njĩthĩ aya mathuretwo ni akumanyita guoko na akauga ni erite nginya deputy wake Rigathi Gachagua andu aya tumanyita guoko tuthie nao tuthie korwo we ndanyitirwo guoko ni muthuri ti Moi ko ndanyitirwo guoko kwa kahinda kau maria nangi matingikinyite ha makinyite kugwo kauga ni akumanyita guoko matwarane mathie ikinya gwa ikinya mundu wa kanyamu gaka ge gwitwo tembo either onyihanyihie kana otige na arauga ni amwitaga na mukaria na njui wendi mwe hakwe muno nake kabisa ni muikaranagia mukerwo haha niguo turenda guthii gwiciria ndeto icio araria ni ciama na ni nyabe confirm na juge gwiciria ndari rake muno ihinda ria mwaka umwe ndari na hardship nyingi muno kugerera that particular time, but on the same time I was very lucky tundagire na time yawe personally ndahotana wikara nake for like a whole 1 month or so akejera mundu haha geragiro onoko twathi campaign twendege-ini akwira Kawanjuko, for you to succeed lazima ufanyie watu wako kazi na kazi utafanya namna hii kwa uguo raiga akiuga ni amenta gado tukoretwo nake na ndindi na icungwa ukaigwa ki guide ito ndo ni makiri senior politicians ukaigwa he maundu mangiru mauti makwa maone mao kamera nawe ndindi jipange hapa we icungwa fanya namna hii akera mheshimiwa Rigathi Gachagua nake ni tuikarite thi nake time iyo ya mwaka umwe na kanjira wenda wega ikara na andu akua Kiamba EO tengera shoka muci ni guthiro macaka assistare kuhota na ni mani mentire muno ihinda riu ria mwaka umwe na ngihota gukorwo ruo na ndirafatara de ihenya-ini ko maundu maingi ni thomete na ngahota kumenya uria meguthi oguo igwa kiuga ni ikaraga thi ona to ikara thi taru twi na Ivasha agathondeka ki bonfire akaiga kai muikare haria merenda guikara mugaikara akajia kumutura hakiri maundu akaujia kumutura hakiri siasa ithiago hapa peleka namna hii koguo ni atugaidite muno na nikio turahota gutengera ona tha icio kahota kumenya andu itu niki marafatara akamenya ni turenda TVET tengerera umenye uria document kuona TVET koguo wakinya ginya ni horo ucio wa dawa cia kurevia na joy icio wakinya ni turao address ni ngoretwo ngimwira o how to bonfire-ini akaja najua tuko na deni mambo ya pombe na nini tutafanya namna gani koguo ideas zingio na keri oyagirwo hau mukiaraniria koguo horo wa mentorship is very key na ni akoretwo akiinsist muno tarunie ndaigirarire icongwa na ndende chukweni yo kijana akikosea mjue ni nyinyi duko ginya ogoro ni kuingira ofisi kumenya ni kwimatawa magiragwo hana ndende anyitete guoko guo twende nikakuonyesha
kwa nginya nä kå horo wa bara hä ndä ä yo particular time må ndå mangä ora ndathomire twarä na mbunge ingä tå ikarä te thä ngä mera å rä a ndä rathire gwakera gwetha bara o something akanjå ria na makoretwo mbunge mä akena ndararä na idea å rä a må ndå ekaga nä getha tå mabara tå mwe tå geka atä a athoma hä ndä ä yo ngä narate å rä a niä ndä rateithä na ndä rona kä kabarabara kana tå barabara tå igana ndä ronire koguo mentorship nä key na to nationally peke yake even as leaders ona ithuĩ twakũra twatuĩka MP we also have other leaders who are coming up na gũtuĩka mũtongoria mwega nĩ ũrĩa ũtigaga mũndũ ũngĩ ũngĩhota kũmũ succeed koguo na gwakinya na ithuĩ nĩ ma MCA tarũ nĩ ma MCA makwa ndamarutĩire wĩra mũnene mũno arĩa tũrarĩ nao UDA anini arĩa ndĩrona nĩ tũkũhota gũtwarana kũmamenta kũmera hapana tigana njoi niĩ tondũ nĩ ndimĩhutagia tigana nayo ndũnyuaga kanyamũ kawajiko ndinyuaga kanyamũ ona wĩhithĩte ndĩ wa kanitha ya William Ruto ona ndĩhithĩte na ndĩ wa kanitha ndĩmĩhutagia koguo mentorship is very important ona hĩndĩ ĩyo kwĩna kĩmwaki-rĩ mũndũ ũhũthagĩra ndangĩtiga kamwe hau ndũngĩgeria au nĩ mũnyue ndubia nĩ ndubia cai reta chai andũ matigũkĩhũna mũno ngambahũnde ũrĩa njũaga gũthiĩ gwĩbangĩra na kũu no gwake ona kare indo rĩothe tũtũrĩte tũthiĩte gũtirĩ kahĩa celebration gũtirĩ ona akĩendia ciana ndĩ ndona njohi niĩ nayo nĩ stand yake na nĩ njega mũno tondũ njohi nĩ tũmaga arĩa mahũthagĩra matigĩkorwo me njera nene mũno kaba maikare me njera no tondũ ndangĩhota kwendia kĩndũ na kũhũra kĩndũ na the same time nĩ arendia hariwe nĩ ũgĩte na kanya tondũ nderwo nĩ kũrĩkia tũrarĩkia nĩ ũgĩte na kanya ga gũikara nake na atongoria aya angĩ makũnyite guoko nginyanagia na haha rĩ no ũngiuga aya nĩo manyitĩte makandirithio ĩkĩngwĩre njenga niĩ thomete maũndũ mengĩ mũno kuma gwĩ president na nginya ndaiva kuve nake actually no ngwire nginya siasa ciakwa na nginya maundu maria mbikaga na gwituma slogan yangu ikoragwo form ni kujituma nginya gukorwa ngituma ugu ni tumaga ni katasi ya inspiration ya the president na riu itharire ni bakuve nake ninde ni athoma makiria tondu mentorship yo yake uregua kiario voro wayo ni kaundu wasaga very serious Wase ugunda ikaithano akwire kaundu uthio geciragia we mwenyewe wone to be very honest no athoma kaundu vau nginya cukuru utangira athoma so niĩ no kugucia guoko just on the side vau tu nakwire fanya hivi anaenda zake koguo ni kaundu aragosa very seriously na neo maugu arauga ati atongoria ruci makwa maina challenges nene gukira iria atongoria thaino maina cio koguo ni turenda gukorwo twi more weaponized mwena wegie kurua na mathina na nginya temperament ya nginya kudeal na maundu temperament kuhorera eni taruno ko mundu wa asira haraka wone mundu ucio ria avitukiritwe ni thirikari ino irathire ukirona yenyewe ya mundu to nirona ni twawana reke ngoro ni sawa sawa number 3 tukati hadi godrero ukaroria ati umwire munene kaundu karia kehatika gakwanyiki tire mwaka na maire na no taru kiaria na his excellency Rigathi Gachagua no kwigwa aina a lot of knowledge ya maundu mama mako deal na mwingi ukira tondo kena kiria kuma kwe provincial administration go all the way na I think I take this opportunity kuga pole Rusio ni ndiara ara umagaria brother yake na ngwiciria tu na twena National Assembly opening koguo ona kwana tuthie ku tugakorwo very short opening koguo ona kwana tuthie ku tugakorwo very short but onithia bandu wa manyata ninguga pole kwi family yake none tuthie na mbere kunyitanira as Kenya kwanza na 2027 no ngwire riu ino era 50% na around 200,000 votes but 2027 igakorwo close to 80%. Asante. No rwa wero to kuruta. Era ndo kukohedi narua tumere. Itonga cia gwacia andu amanyata. Thank you very much. No rwa guthina mbere kunyitirira na netuthie na mbere kumurutira wira. Nie ne mwambiririo wira tiga rungi nya office ndeze kurieri but netuthie na mbere kuruta wira tukimeka gashua
ni twa deliver promises iria twa asante mere kwa heri jere itanera ndo akiamba kwa heri ona ni nyambe ndume message ya condolences kwa mheshimiwa wito deputy president Rigathi Gachagua tondu wa Kuru's brother yake ule koretwo akimuthomithia for the longest time possible na koretwo a very close family friend adocio twindugu muno nao na nijui jakarari murata wa hakuhi wa mheshimiwa Rigathi Gachagua jeri andu a Mathira na family ya mheshimiwa Rigathi Gachagua poleni sana maundu maya meragwo na maundu ma Ngai na uhoro wa muoyo na gikuiragwo ni muhithe muno no maria magurie ni mo maitu koguo ndimwira pore na tukanyitanira nao rucio tugithika Jack kuria Mathira tugicoke tugiuke mbunge joke jomwe ko jokeria andu akiamba gatho muno kuria andu maranjira haha andu akuria namba 10 kuria witu kia kawaida kuria Gachie othe ndimacokeria gatho muno ni tondu akuhe mweke ucio wa gukorwo ndi mbunge rita ria keri wira ndimere wira uria turanjirie mwaka ucio mwa muthiru ni tuguthie na mbere naguo ni tugutigirira mathina macio mothe especially mafara na especially matawa na TVET ni tuguka turikitie kwa hinda ya meriga no na gioka guthira asante ngatho nyingi muno kuri inyuothe na ni undu wa kuya kanya gaka na guka kwaraniria na ithui wacoka mugeithanie kwanyu kabisa ni je to ko tukianiria na mheshimiwa deputy president o ukimwira pole ni undu wa maundu maria maragithi na mbere no kuri family ya deputy president mheshimiwa Rigathi Gachagua poleni sana ni undu wa gutibwo ni brother yanyu na ni je no tuguthi na mbere na kumuhoera Ngai amuhe umiriria tukirikiria hau jamba ya wira na muthuuri ucio retagwo Jack Leriane Jack Leriane pore sana ni wega handu ina haki muri toguo twagweta pore sana na jo timu itu iko timu itu iko solution ni twako tukire na mukimageithie twigwa riu inyu mukire hakuhi na kuri irarugirwo twigwa ta mweri iko mugeithie president muno mugeithie na ke kuo rucio ageithike muno asante tuthagumie thank you tugitiriha na waide tukoro twina professor Ngoe Njoroge na Michael Jenga waine kuma tha inya nginya tha thita thini wa radio Inoro thini wa kibindi Jenga itagwo kera ni twikite very popular na jodi obiguite ka wajiko ithagumia ritu muthenya wa umuthi ni aroma 12 kamwari ga kenda na 10 aroma 12 kenda na 12 kei wendani wanyu utuke wa ma thuragai maundu maria moru na maria mega marumagie endanagai mundu na uria ungi tandu anyi na umwe na muheanage gitio mundu na uria ungi asante mugera ihinda riega muthenya wa rucio njega rutikirio haha tugaka buru turio haha ngatho nyingi muno kuri inyuothe tukauga asante sana mutidie thayo mungirori magukumia nake Jehova Ngai amurathime.